Ang pag-abot sa panahon, ang lugma ko maghuhulat, nga dahil di mo pagunat. Nga dahil di mo pagunat, dito hamayamon may mahusay nga daraga, maupayan iya bayhon ngan mahusag bahiya. Mayada ko sing-sing, sing-sing nga pulawan, ginhulso rinday ngan pagtinanisan. Dito hamayamon may mahusay nga daraga, maupayan iya bayhon ngan mahusag bahiya. Lumingkod hapuno yan man kinamtahon, salbahi nga banog ginlamdakan hiya. Dito hamayamon may lanyog nga lubi, nga ginsasalagan hantulihaw nga kusing. Salbahi nga banog kamaraog daog, diri hiya salag hiya analuog. Una nga panahon, anis na nagmalipayon, nagtugo di rahim sisyon, ang paguyag ira bubuhaton, ang pating ira ginumbrahan, nga mayohan kaistaan, on nilira pagsundon, ang pating sisibaron. Panahon, anis na nagmalipayon, nagtubo di rahim sisyon, ang paguyag ira bubuhaton, at pating ira ginumbrahan, nga mayon magkaistaan, kung dirinira pagsundon, at pating sisibaron. Daw pagkabisyoso hantara inom nga tao, tabi na daw kung nagkatitiro, ang nga tanong ngalad nga nang natatapos. Ang marasa nga iksumsum para pati magtaagong, paghakot halati
ko maupay nga mirikuson ginagawon may ada badlahi nga kilawon amuan maupay nga Panginoon. Kaadana at konsuelo kung malipong natim ulo may Alexander Radio. na purot hinap sila tinagalog na babaran at marasa na isungsong para pati magkaagun maghapong halati ko maupay nga merikuson ginagawon may ada badlahi nga kilawon amuan maupay nga Panginoon amuan maupay nga Panginoon